ژیاننامەیە پەرتوبەگێ هەکاری. پەرتوبەگ مستەفا بەگێ کوڕێ عەبدوڵڵاه خانێ هەکاری. پەرتوو دەئێتە هەژمارتن ئێک ji mezna şairên kirmanc yên ku li dîv hemî girovە û nîşanan li sed sala hejdê û nozdeh zoyînî jiyaye û çunkî heta ev ro bi tinê daneyeka êkane ji destnivîsa dîwana wî ya hatiye dîtin û ji ber ku wî di dîwana xwe de bi aşkerayî dem û cihê xwe bo xwendevanan berçav nekiriye, ev çende û berî hemiyan li ber Seyda Sadiq Behaeddînê Amêdî bi xwe ew ê dîwan bû çapê berhev kirî ma alûz û gotin û bûçûn di derheqa kesîniya vî şairî de têkel bûn û ew bi durustî nehate niyasîn heta sala 1989 zoyînî demê bucara êkê me di gutareka xwe de ewa di hejmara 81 de ji govara karwan belav kirî aşkera kirî ku Pertûbeg Mustefâ Begê Mîrê Hekarî ye û piştî hingî jî û li sala 1993 me ev çendahe di kitêba xwe de El-Medxel li Dîraset el-Edeb el-Kurdî bi zimanê erebî jî belav kir û tiştê hingî em bo vê bûçûnê pal dayn ew bû destnivîseka kevin kefte destê me şeirek têda hebû li serî nivîsî bû şeir Mustefâ Beg Emîr Hekarî û di dîmahiya wê şeirê de naznavê Pertû hatibû û piştî ez li dîwana Pertûyê ya çapkirî zivrî min dît hindek ji wê şeirê di dîwana Pertûyê bi xwe jî da hebû û piştî belavbûna gotara me hindek seydayên dî jî piştevaniya vê bûçûna me kir û hindek nivîsîn belav kirin têda pitir delîl li ser bûçûna me înan heta ew bûçûn bûye rastiyeka neberguman û piştî navê Mustefâ Begê Hekarî destnivîsê de bi berçavên me keftî em li jêderên dîrokî zivrîn da bizanîn kanê ev Mustefâ Beg kiye û li çi dem jiyaye da bizanîn kanê demê wî û Pertûyê dikefte ber êk yan ne û jêderê giring yê ku di vê derbareyê de bi berçavên me keftî destnivîsa zêwkî bû ewa li sala 1210 mişextî 1795 zoyînî hatiye nivîsîn û deqa wê di kitêba İmaret Behdînan el-Abbasîye hatiye xudanê vê destnivîsê aşkera diket ku Mustefâ Beg ew ê li wî demî Mîrê Hekarê kurê Abdullah Xanî ye û Abdullah Xan kurê İbrahîm Xanê kurê Muhemmedê kurê Ezzeddîn Şêrê kurê Şerefxanê kurê Zekeriyayê kurê Zeynel Begê Hekarî ye û ev Zekeriyayê Bege hevçaxê Şerefxanê Bedlîsî bû û demê Şerefxanî kitêba Şerefname danay Zekeriyayê Mîrê Cûlemêrgê bû û Şerefxanî sinsila wî û navên bab û bapîrên wî înaye û aşkera kiriye ku ew ji binemala Mîrên Cûlemêrgê ye ew ên bi navê binemala Şenbû hatîne niyasîn û ji gotina xudanê destnivîsa zêwkî diête zanîn ku Mustefâ Begê Hekarî li sala 1210 mişextî 1795 zoyînî Mîrê Cûlemêrgê bûye û di hindek jêderên dîrokî de me dîtiye ku heta sala 1225 mişextî an ku 1810 zoyînî jî hêşta Mîrê Hekarî Mustefâ Beg bû û di jêderekê dîyê dîrokî
یه گرنگ دا که لوی دیماهیه جنی کفت دست ما و ام بچاپ کرنا وی را بوین و اوجی کتابا تاریخ الانساب یا میر صالح بگ شیروانیه بوما آشکرات دبید که حتی سال 1234 مشختی 1818 زاینی مصطفى بگ میر هکاره بو و دگلک جدرین دیروکی دا هاتیه که لسال 1205 1834 زاینی نورالله بگ میر هکاره بو و اگر ام وان دیروکان بخینه بر ایک ده بو ما آشکرا بید که بری سال 1210 و حتی پشتی سال 1234 مصطفى بگ میر هکاره بو و سالا پرتو بگ میر هکاره دیوانا خوت دادانای که سال 1221 وکی دجه درین دیروکی دا هاتی دکفته دناوان سالان دا تشته هنده دگهینید که پرتو و مصطفى بگ ایکن و پرتو نازناو شعری مصطفى بگی بو و پرتو یان پرتو پیوکا فارسیه برامانا تیشک روشن روناهی شوین دئت و هرچند مصطفى بگ لدیماهی همی شعرن خو نازناو خو پرتو دینید بله وکی من دیتی او لدو جهان جدیوانا خو ناو خوی درست جی دینید او جهجی اوانه ایک لبرپر 136 جچاپا ایکه دمی دبیجید گرده تهبت هوای عشقه پیرو بطریق مصطفى باش پرتو نبهی اگر تو پندان هیوی تکم از جمن جدا باش آنکو ای خواندوان اگر تا هوای عشقی هبید و تا بوید ببی عاشق تو دی کفتنا طریقا مصطفی بکه و تو ای پرتو اگر گهداریا پندان نکی من هیویه تو جمن جدا ببی دو لبرپر 152 153 چاپا ایکه دمی دبیجید دما من آیتا لا تقنطو دید لمن غمبون سفك لوي ما نبارك مسمى چون باسم مصطفى بوي ببيجا سلموا صلوا وبارك آنکو گاوا من او آیه دیتی یا که خدای مازن تعداد بیجید لا تقنطوا من رحمت الله جرحما خدا بهیوی نبن خم لسر من سفک بون بله لوی هر مان بارک و ای نافله کریه تو بناو مصطفی هاتی بناف کرن که ناو پیغمبریه هر دم تو صلات و سلامان بده سروی چونکی توی بناوی هاتیه ناف کرن اف هر دو نشانه جی هنده دگهینن که ناو پرتوی یه درست مصطفی بو و لدور دیروکا بو ناوی و مر ناوی جی چو دلیلن بنبرن تدست مدانینن هرچند او دمالککا دیماهی داج شعرکا خود بیجید پرتوی رملا تا قنج دانکی شکوا خطان 11 و 7 سعادت دای لحان فرح و اگر راست بید که مقصد شاعری به 11 و 7 هجمارا 1107 که جوان هر دو هجماران پیگ دهید و که اوه اشارت که بو سالا بوناوی هنگی ده شین بیجین پرتول سالا 1107 مشختی که ده کفته برانبر 1756 یان 1757 زاینی هاتی سر دنیای و دیروکا مرناوی دکفته دناف برا سالا 1234 و 1205 دا چونکی لسالا 1234 او میر بو و لسالا 1205 او نما بو
و نور الله بگ میر بو. آنکو جیه پرتوی جشست و چاره تی پری بو، بله او نگهشت بو 8 سالیه و حتی ویگاوه بتنه هنده ده دست مدایه جدیرو کن گرنگ دی جینا پرتوی دا. و سروبر جیناوی جی ببرفرهی ما نزانیه، بله جبرکو او جبنه مالا میران بو گومان تیدانینه کوی جینکا برفره و به منت بریه سری. و مروف دمی دیوانوی دخینید تیدی این تدر کوی دستکی درشد زانین شرعی و کتابین ریزه دا هبو، جبلیکو او شاعره که چلنگ جی بو. و جمال که کوی بو ما آشکرا دبید کو او پیرو طریقا نقشبندیان بو، وکی دبیجید پرتو حینا تگرد دامان پیر نقشبند، ها تگوش دلج غیب فرح ولا تخف. و خواندنکا سفک دی دیوانکا پرتوی هکاری دا مروفی لهند آگهدار دکد کو اف شاعره خودان دلک نازک و ازمانک شرینه. و غزلا پرتوی او پشکا برفرهتر جی دیوان ود گرید خودان تامکا دایبتو گشاتیکا برچاوه. و دبید جدر و تراتیه او بیت پرتو بشعر خو سرهاتیا ویانکا جراستی ود گرید و هستکا او ده دل دا پید حسیا بو موینه دکد و جسربورکا خو بخو خبر ددد. وکی دی پرتو ده وهاندنا خودا جلای ناوروک و رخصاری و دی کفتنا ریبازا کلاسیکی ده شعره دادکد و لیدگریت که هندی جیبت چاو لمزن شاعرین بری خوب بکد و به تایبتی سرکش شعرا کرمانجی ملای جزیری و کارته کرنا جزیری ده شعرا پرتوی دا بوی دیوانا جزیری و دیوانا پرتوی خواند بید جروجه گشتره. و گلک جاران دمه از شعرا پرتوی دخوینم از وحز دکم کو از یه لبران بر جزیریه که بسانایی کری و من گود بسانایی کری چونکی تشته پرتوی تیدا چاو لجزیری نکری او پرتو صوفیاتی و غزلا خو وکی جزیری ببیر و گوچونن فلسفی آسینا کد و چو ایشک و گریکن آلوس لمقصد و مرادن خو نادد. لو مروف چو وستیانه بتگهشتناوی و نابد. و بابتن شعرا پرتوی همید تقلیدینه و شیوه بکار ایناناوی جی بووان بابتان چونیاتی تیدانینه و تشت غریب ده سرهاتیا پرتویا شعری دا او هرچند پرتوی هکاری جینکا تجی سرهاتی و ریدان سیاسی و لشکری هبو لی دنگ ودان آوان سرهاتیان ده شعراوی دا ایک جاریا آشکرانینه تو ده بیجی ایک پرتو ننیاسی اف دیوانه وهاندیه و تشت هیجای گوتن و بحث کرنه ده غزلا پرتوی دا اوه مزگینی و خوشیا گهشتنه جهه که هندی انالینا جدیر کفتنه و گرتیه و لوی دم شاعرین کلاسیکی مالکن شعر خو همیان دراشاتیا فراق وددن و به آگر چاوین زیروان و رقیبان دکزرینن ام دبینین پرتو مزگینیا وصال ددت هوالو یارو برا مزگین لوا یارو برا بوم نائل روجا وصال بوری لمن تاری شوا فرقد بدل روجا وصال هجرا سیه رو چوی دور شمعا وصالا برج نور صد شکر سلطان غفور جاردی وکت روجا وصال. اف بیزانینه شدیوانا پرتوبگ هکاری او ما مستاد حسین ابراهیم دوسکی برهف کری هاتینه ورگرتن.